Kiki pantaknitaki kun jamas kaptasa hichu taka pudwa toketa kamiyat yoinaka uthi. Tun kapajalkon mananyakatak sudamericano yantawin Bolivia tamak pagol mayro Peru tamarati pawai. Bolivia tamatekek Moises Paniagua ukat Brian mamani panakaw kolnaku chantawiyapje. Peru tamatekek Vasco Soyer pausa pagol chantawai. Churu takek Primera División de Bolivia Liga Tigu yantawin mana tawki uthi. Bacadíes tamak Independiente Petrolero tamampiu Roberto Jordán Cuellar natay uyun Kims Haipura nataskani. Real Madrid taman Ferland Mendy hupaj wiltataus chata. Nias cheka soleo ukaus chata. Ma paksit waliptas kaspa. Lionel Messi Barcelona tamaru kutaspa. Kunatak PSG tamam kontra tupak marat akapaks kamakiwa. Nias Barcelona tamat Lionel Messi harus kipawinakah uthiu sapjewa. Ukat Ronald Araujo hupaj waliptatajewa. Nias wakichawinakam kallanjewa. Elche tamam anatayatake jausatajewa. Transfer market tamatakeh Manchester City tamau hukam chanini. Warang bilyoner nakats hukam biu chanipaja. Pair chakan Chelsea tamau winchti. Chanipaj niya Manchester City taman hamarakiwa. Bayern Munich tamah kimsir chakan kiwa. Yatung patak kim sakal tungka milyoner nakawa. Pusir chakan Arsenal tamau winchti. Kim sakal patak yatung tungka milyoner nakampi. PSG tamah Pesquer chakan kiwa. Kim sakal patak kim sakal tungka kimsan milyoner nakampi. Real Madrid tamah pakal kor chakan kiwa. Kim sakal patak sokta tungka milyoner nakampi. Ukat Barcelona tamah yatung kir chakan kiwa. Pakal patak sokta tungka pakal kon milyoner nakampi. Masurok Europa token masumoitat tamah kiwa natawai. Nias League an yantawin Olympic masya tamah makularu Montpellier tamah purap tawai. Olympic masaya tamatakek Mateo Guendouzi hupau sa pagol penalatu chantawai. Montpellier tamatakek Arnaud Nordin hupau sa pagol chantawai raki. Hichurok Europa token sumointat tamakak anatap harakiniwa. Nias La Liga yantawin Kim sa kaipurok Elche tamak Barcelona tamampiu. Manuel Martinez Palero natan uyunan nataskani. Premier League yantawin pakal kalwachika tanirok Manchester City tamak Liverpool tamampiu. Etihad anatan uyunan nataskani. Tun kalwarok Arsenal tamak Leeds United tamampiu. Emirates anatan uyunan nataskani. Ukat chikaur chikatanirok Chelsea tamak Aston Villa tamampiu. Stamford Bridge anatan uyunan nataskani. Serie A yantawin chikururok Inter Milan tamak Fiorentina tamampiu. Giuseppe Meazza anatan uyunan nataskani. Ukat pahaiput pusitun kapiskan katarok Juventus tamak Hellas Verona tamampiu. Allianz anatan uyunan nataskani. Bundesliga yantawin chikaur chikatanirok Bayern Munich tamak Borussia Dortmund tamampiu. Allianz Arena natan uyunan nataskani. Kakiu hilat kuliakanaka yakor kama maha charuntawi taknitaki.